Julino kumaat kinoringan. Julino kumaat kinoringan. Sonong kesobon kepada tidak sanan sonong hari Selasa suti bain lagi. Suti ponoruan dati bain tu suti. Takapakati lambusom kana umisi sa takad isong sambayang. Kinarahingan sundo isong kerjaan sorga kon sikaw do kesobon bain no. Tu kasari-sari ihay daharot kasiwatan katilambus da misi sad iswang not sambayang do kasuabon iti. Ikalan sanan dahay dot alumis piramutan osanang kayanan dahay kain kokoton dahay gisambu asimbayanit pakinangahan dahay Tuhan. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya insan pembuat sakot sanang kasuabon kumadati din sanan agayo hot konsikahan toko kumakinorohingan tu tadaw do bayno 19 hari bulan. Norbahin na pupusan ng bulan 10 hoy. Harap 31 ka di tulan do bayno. Lebih kurang hopod pa tadaw. Hoy. Bayno nga aiso nagiot bonong. Aiso di bonong bayno kay lokom no kuro. Nay kuhukumay. Man kuhukumay di bonong di bayno nay ku ayasait tiyonon di lo. Lo di karangahan gi. Nayasan mo tigiyahi tiyonon di lo. Ino pwede kasuabon kanihab nga nakawaya tako dot isa panambarasan dot karay tat momogom pitusin nakarikat tako na dot Lukas 16 ayat 3 ayat 3 narikat dati man dati oputay dot kasuabon na bay na miagalidit hadi osanonggot kosondot kapiyo hilot katilombusan nitit pelajaran nakita dati dati napoy tanggung jawab dati sebagai anggota jemaat dati dot bahagian tugas sebagai anggota jemaat nga napoy kapaguluh napohit patahakon dati kumakinorohingan maya dit persembahan maya da persepuluhan maya dot dermah nga mandati patahako bobos dot irini bobos dot alumis. Tu inapohit perikatan dati dinga untuk dot pelayanan da kinorohingan. Jadi tusin, saya kira tusin kada nad inong hurak-hurak milon pom ipenuman gam-gamo nga kada namay. Kada doit nongo tulisan duit pisa itaparak kada nad inongo kilong inongo koitom no pakago o hari o kita kudit yatin pagati nga hitim Malaysia bo jadi ino pa itusin dat parikatan dati nga duit Malaysia no kada nad $1 o buli bori nga mani $100 lah. Kada di $1 no. Ay di opudan mo ipanukar. Haro no hit. Ay haro hikopyo hit. Intangan po datim kon katusin. Token. Kombala ko ikarubad token. Beres pendedi benda hari nga anuan ko na pati, gantian na siya. Pabuli kan,
ipagano dit waig boh kasi ako nakumbal nga ino pagyahit igulo pod telepon na pa nga public phone na pa nga mamakay tusin agumo nagiit umala na tulon na miwan said milay mo tiga pakayan eh ikaguhit delcol way gid way gobolyon hilo tumayan ako hilo na nga ikatutukan dit tusin takod tagoron inang alamping yagyadit ay asading kapi aribo akan aura durod po ham di Milon no ay asading kang kuyo ha jadi paingka nagiit man dati patahako kumad ay parikotan natin igereja nga akan na po ko irini bobos sa sampurna pangiwaguhan ko na pa kumadati nga ay papatahak to kodit irini dia dot kasanggupan kasap kon pemanhak persembahan hatus takon kasap ko manhak ko 50 kasap manhak hopodo ringgit iya dihot pangi mila no borosan manta ko umbalay iya di pangiwaguhan lah tu iri no hit terbaik ibobos ta sadong mudagyar dit di mantad ka kaboboyuhan dito sindo patakon dati mantad dit ginumu nga terbaik na kadaw ginawa dati nga ginawa na po dati po parikot nga ini kamundot terbaik ida kadaw osonong ginawa dati parikot kumakin orahingan akuri mantadi lo persembahan persepuluhan oratian dati 10% nga persembahan na pom sera na po nga dati intangay kapiyo nga bobosam ko basandat 1%, 2% naman tadi dit tahak kinarahingan kumadati dat antakan hindi gaji no 1,000 persembahan no 1 sabat 2 na ringgit kebaktian sekolah sabat kebaktian khotbah sapi 1 ringgit pira na 400 di mantado 1,000 sakira milo 10% persembahan 10% ikadawit persepuluhan irini pinting ubasan di tulun di lain ila zaman para nabi iya di dati no pati nga 1% no purata persembahan ta ko 1%. 1 teko 2%. Wala na papanaik-naik ko 5%. Iya di. Nga aga ti mo tirid. Ngono no po sa resida iri nga aga ti kasari. Nga prinsip no po nila nga beri yang terbaik pada Tuhan. Nembulay na gidati di kanihabot iti bendahari tidak kira nuno no po bendahari nga hari ti kamoyan dat bulan tutup bulan tusin na bulan 1 napakaino ina pa di panutup no nga itusin na bulan 2 tumbayan ako dat agumo ni bendaharid na kumbala ti di termasuk doho nga hirine bahaya idi sera na pundad tutup itusin nga irin nandad kadua tulan katalu tulan kolos ko pakago numaro na tulan kaapat tadi tulan 5 tulan agat no di jadi nungkad di I will go toko sekira harap ipagilitan da bandahari dada mo ta iya ditimpudan do maha dahdot apupusan no tulan sampon tulan do kau dat timpudan do mo atibus nan da pagindalanan dat kausinan
di igi tanda ko timpu-timpu do rekod. Aputan ta kapot ilat ayat dot sabon bayna isuang Lukas 16 ayat 4. Sayra na po di dat mandi papinsino ibanda hari numan kinsilo pinalapas kadis yom oilan kud nu apatut ko pubuaton. Moy dat sakira na pod katamo ko man taditit tugasku sebagai bendahari nga haron dat tulundat ay mananggung doho menguhup nu kasyo ayat kalimo may na disyo lahawa monikid tulun ihara tutang di tuan daw. Uli karena isya na po tinga sa ulo na bandahari ay landis yun isay na harat tutang isay tulun na harat tutang o gumu tutang kumadi tuan daw. May na disyo lahawa ikaw pagulo pira tutang no kumadi bos simbar no pa ditulun nga ayat ko mo anom hatu sa kakanan da tumaw tok gumu. Om kadisyo kumadi tulun idi iti surat tutang no irikaw om pemonsay na surat tutang dat suay dedondo. Om manu patulisad 50 tampayan. Limon na hopod dat kakanan da tumaw. Om kahatasiri laho kagoy tulun do komoduo. Pero tutang no kasyo simbar pa ditulun nga 100 pikul gandum. Pikul no pati nga akon ko isanon bagi ilan no pa nga sukatan. Diyan sukat borosan to megal ko 100 kilo gandum. No nakago siya hit burangga wago. May suwang iti. Man no po dat walu no po da pikul ka. Ino po di tuan di nga mamarayo di bendahara dit tidak jujur. Kakuan no po nga isyo no po hom otirik it cerdik bijak ko nunulo cerdik kano po hitid kompo ko na ayat 8 tu iti na po tanak-tanak po magunan nga otirik kopi yolod ipagilitan dilo mantad ko anak-anak terang. Anak-anak dunia. Oke. Jadi intangan po dati ilot pinendalan ilot bendahara ilo. Nga papakitad isiyo na po nga anak-anak dunia. Ino po ipintapot hatus nga man po sita nga kasyo. Kumadua hatus man po walu no hopod. Kumotalo, kumaapat, kumolimo sa kirad haro. Man po pintangawo ka. Irin na po nga nung kadhilo anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya. Kemudian po nga sa kirad iati itulun sa pitulun nga otorodok tokod iati iati. Mungkin da itambalut no minangakan dia. Iya nga mangakanis yo. Makan sa pitiwalo sa piyakanakan. Bosi makan bosi. Lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ano pa nga asampin lagi mo titit itinupot anak-anak dunia nga asampin kay anak-anak terang. Nakura tu iti anak terang binorsat asampin. Pakuan pa nga monopot ako giya. Iyati na po sebagai pananud da kinorohingan.
anak-anak Tuhan, nakura tu tidak cerdik, nakura tu lebih cerdik ilet anak-anak dunia. Karena kaku anu po nga, iyati no po nga monopot. Akon ko tidak cerdik ilo mo. Nga monopot ako giya. Hatus kano po, hatus no. 50 kano po, 50 no. Sekira niagal ko persepuluhan, hatus no po yung persepuluhan, hatus no. Ato kano mano miagali lo bendahara, piro hatus. Oh, mano po 50 ti. Karati mo kinorhingan iti mo. Ya di nakasariri. Iya nga kumbala ko ti di. Hatus sa persepuluhan no. Kano mintong o gumu po di sa nared ana bayaran. Kurangan nanti persepuluhan karati iba kinorhingan iti. O kita kinorhingan nilat sa nared man ku bayaray ka. Ilo ni kamundat anak-anak dunia. Cerdik anak-anak dunia. Nga sebagai ay tanganak ko kinorohingan. Iyati na po nga. Kamu yan takapiyat tidak cerdik. Ina po ponting ko hilo nga. Iyati na po nga. Puintapot ti taguangan na kinorohingan. Ilo na po doon ni siya po yung putungay nga. Kalansanan. Dat ilo ni kano dat mamagampi di siya. Magabi di siya. Sera dat pinatam bi jabatan daw. Nga iya di nagi kantor nga isay na kayo lang ngayon na di ditulun pala puro dat serad it numano iya dia. Jadi kakuaan na po di kamunda cerdik kadilo nga ay piagalon na po ti tanganak kinorohingan monopot ya ti tanganak ko kinorohingan. Puji Tuhan. Tumonopot. Sera na po din kita dati lo kaboboyohon nila bendahara yang tidak jujur. Nga ailan dati iti bendahari pensuang nati bendahari gereja nga agumo at ketidakjujuran. Sakira na pod pira gereja dati pempuli Sabado dondo. Karikot nad 400 ka. Burasan pod 400 gereja lah. Isuanggat 400 bendahari tatap dahar bendahari dat atirik. Isa na po hatirik kit nimbulayan dati dit kasuabon kaniab nga itit bulan tutup bulan. Atirik no matirit di. Nga kaindalahan pa kasari ipagindalanan di tugas daw. Kaindalaan ni kasari. Nga sakir na po daharte dim umbalan to kono sumaliwan man tadi dit ay jalan tikus dit di. Tu katutukan na pa di nga inggorit to di. Manginggorit dati. Ako ni ko manudo ka ko titirik kumadi bendahari ngay nga nasagulo na da ngay da ko tibo. Nasagulo na ngay da ko mamunsay sa kirad hari tiyod di. Isa na pakaguhot. Mungkin berupa adat usulku kumatit iyati sebagai anggota jemaat. Ina po poto dondot misyon. Ay, himang ko dit siyon tiha ko ay. Ina po poto dondot misyon dat pagulian da hiti gereja nga. It haritigan day buku rekod da tagayo hidi. I warna pink. Ay, merah jambu. Merah jambu kasari pa uwati kidi. Ina pagay hurakon da hirid it tinapagay pengurusan bandahari tinga rekod kumoiso catatan setiap sabat pirat persepuluhan piratusin da misyon, piratusin da gereja, derma untuk nunu pengka. Jumlah keseluruhan
sain elder, sain diakon, imi nampait isu angga pengintaban. Iri rikod kumiso. Susu sapo buyukan iri. Nakuro. Tu ina pohit antakan idi nga hirih nga imong intob. Milo hima, mile pabuyukon. Paling kuro pabuyuk. Contoh lagi kapagalan. Manu kinsilo it jumlah. Kinsilan nu sebagai sangulun bandahari. Kinsilan nu katakan 100 tulis iri ngonu pangkawo tulisan nu 50 sainan. Jadi jumlah keseluruhan pangkawon tolak 50 sainan. Milai betiri tiadi. Jadi 50 ringgit na nano bandahari. Nga itinigit usulku kumadit menginginta botusin. Haron na po hit pangkawon do kayo, milo no po, 2 sumain. Tu isisa na po rin nga, milod manipulasi. Padamon, sa kira di iho bandahari, padamon ko, sainan ko. Hatus 1,000 na po ipersepuluhan, padamon ko man ko na po 100, sainan ko no. Kada panudok. Kada panudok. Iti nagiri, imulayan to ko. Jadi milon na pohom, ina pohit sala ipangka idi, 2 sumain. Bandaharim, salah satu di mengintob. Saya kira na po sangulun na sumain, bandahari kaharako sa sumain. Akan na po ka yadi nga, sa kira na po harahot salawan dati, ina po sumain nga akon kay bandahari. Idiakon, iri hamanain, akon kay bandahari. Tu, sa kira na po ibandahari manain, sangkapang kasya nga milo, dahilo walay. Nga ino panday diakon na sumain pengkuro po. Nga milo pakasari milad mitana ni sain. Kaubasan nitit manain tokotit isala ino po isain gunoon dati nga nuno. Isain doon ni ba initial. So nang tido sign. Initial ki. Okon ko isain tanaro. Jadi initial asa nongot ay may tiro. Nga omitanay do ko lo initial ko. Di. Karati ko ang pengkuro lo. L G L I B I T. Oy, obuli ay. L di. Iyon lo na initial ko. Kumain na pa nga, monopot na po ti bandaharid ay no miyagali loho di bandahara yang tidak jujur, milo na po. Irinagid puji Tuhan kumabandahari nga dati. Memang haro hikopiyohit mumusetya di nga ay peratus sa po bandaharid iati dahitid sabah nga puji Tuhan nga jujur nga. Haro na po iti di iti natit I will go to kono taubat to kono. Okay. Mil iri na kamon kud iti na po bandahari og agayo kuasa. Milay siyo dat ino pay record nga aiso milo pohoron. Hari record nga milo patagakon. Napay kanihab ganoretan ko dat iho na pa kinorohingan onuan ko bonus iti bandahari. Anuan do bonus sa asalamat. Nga kasuabon na bay no. Kasuabon na bay no. O gumumot. Haroy mo ti kagoy bandaharid. Patut at putungan no ay markad asalamat kamo. Atirik. O tirik no. Ato kay pon sa doon dat ino pa'y bandahari tiyadi nga. Buli jadid ipagilitan dati. Sama adad ibandahari gereja.
bendahari daerah, wilayah, boleh jadi bendahari mission. Saya nak lo. Wah, jadi juru audit pemusarahan di juru audit paling kurang mati kaki. Oke. Jadi ini pohit secara pribadi montok dati sebagai anggota jemaat. Memang got ginawuh nopo dati, serak nopo kata dati persembahan, persepuluhan. Ajarang tulundet mo ipangiloh kago, ajarang. Tu ino pagit prinsip dit persembahan te ke persepuluhan nga nakaindalan na dati. Hingga kakayoan ni persembahan persepuluhan, ako nakatugas dati. Mandi siya saliwing, akanon, ay so nakaitanto ko. Nga, harong nga. Manuh to kuno dogyad ino pohit korikoton dit ay panguhupan pelayanan dati dinga pointopot. Orohian to kadat yudi. Sekira megal ke persembahan sabat ke-13. Manuh to kadat ino pay persembahan dati nga korikot ke piyodit tomodon. Haro dagi nawo dati megal idi. O manto ko uhupay ti gereja do dia. Manto ko no parikatay dot derma. Manu to kod ino poit pinanguhup dati di nga otopot ko piyon no korikot. O kita dati na koindalan. Iyo dadi ko ginawaan to ko. Okay. 543. Orohay na lumasat tumakos eh. Jadi record kumayso to ko na gigi. Ibuku catatan setiap sabat. Boleh dimanipulasi. Milo no po. Sekiranya bendahara yang tidak jujur. Boleh jadi dat itina isa sebab nakura tu itina papamungut cukay nga kasanangan datulun. Kakuan na po nga agumutirik kamila pendalanan. Kumadua sayra na pundod ay atari mo dit kopi di bandahari hit record mo nikit sabat. Pasuangan nandad ihirid risit persepuluhan. Ikaw mo dati risit kecil ka pamungaran. Ino pa'y atari mo dati nga risit tapurak. Risit original. Taluh mo tigari. Apurak, iping-ping, hijau atau kuning. Aku di kayo labay na alam. Ako kura. Nga, pasti ino pa'y atari mo dati nga itapurak. Tu irit original. Iri nga mila patirikon. Nakombal no nakajadi. Nasili. Kombal no. Sekira hinada kayo kinombala dam siyaw. Nga sekira nakombal kada no umbal-umbal. Hali piad. Ay lan to kay mo ni Rick. Eh? Akumpilin na ti pangkot babay no. Akumpilin. Okay. Katakan da itinapa nga resit kecil. Okay? Tudukay ko yung buyok. O kon kay gereja na ti. Ihinad jabatan do kayo. Ihilo station minya kadai runcit yang haro. Double slip. Oke, talo. 1, 2, 3. Putih, original, pagulian kumadati. Warna merah jambu. Itu dia warna mo. Merah jambu. Iti po tadan kuma mission. Merah jambu. Ini pa hitid patalo. Warna hijau, tay ke warna kuning. Record gereja. Pagumbalan. Okay. Original. Ula no manudok eh. Man padati pakinangham paing kuro kasunsudan.
Original persepuluhan nu 1.000. Pengkuro. Ngoyen na di Bandahari. Tuh harga kabon nilo boh. Tuh. Saya dinokoy-nokoy. Lapisan ni kabon. Nah, Anda katambus. Tulisan na 1.000. Data-data nu sign jumlah 1.000. Tepot 1.000. Hurakon nun do. Irin nih patikidan kumada tidid menikid sabat. Jadi seterusnya pengkura dia. Moy nandai siya di risit tait hari 3 risit dan gereja. Teko idi siya sendiri, teko it numandi Bandahari rijiko. Memerijik na di sa risit. Manudok katiko pengkura tigi. Sapi tuduk-tuduk takal mo dito. Palapisan na nakago siya di hinurak daw. Lisan na nakago. Ngarano RM nga nidu na mati di dia. Nidu na di. RM 100. Jadi jumlah 100 sign di siya. Ino panday hitid asilaw. Iwar watik ti ipota dan may mission. Iri kod gereja. Hatus. Untung 900. Ino tarimono 1.000 slip. Milari. Moy to kanada intong sebagai anggota jemaat. Moy to ko intong na direkod. Rekod Bandahari adalah sulit kasyo. Tapos tiga. Okon ko suka-suka ti Bandahari po kita di slip di rekod. Tu rekod Bandahari adalah sulit. Boleh jadi mo sitar nga di Bandahari po Bandahari na mo intong edit rekod kawangan. Pakianuan na di pasar buku Tagayo. No kadu Bandahari. Rekod Bandahari adalah sulit. Nga, haro nga. Itini kamuan kud iati sebagai anggota gereja. Ino panday pota dan na mission dat ihilad pota dan na mission resit Tagayo. Resit Tagayo gi. Iri no hit man nanda di Bandahari patampalo de hirid ay notice board de gereja. Ngon dati intangay. Nga ay so mo tingaran do hiri. Ay so ngaran pa tulis tu hurakon gyari bo ingaran pa tulis. Nga kita no jumlah. Intan ni har bulan o bulan 10. Ngoyan no intay islip no. Hara ka 1.000. Intan no hara 1.000 jumlah. Ay so no po. Nah. Hara na may nanid di. Iswang da slip no bulan 8. Intangay no no record bulan 8 ay so 5 ay so 100. Ay so 100. Nga ay asusu satya dila agayo laki. Miagal ko 1.000. Ay so 1.000. Mamusaraw na kurmal na tayo sa 1.000 mahara di resit ko ka. Tidak salah. Tidak salah. Nga komban. Oh huyud pendo may mission. Tidak salah. Kombal na dat harohit anggota gereja dati okon kami nomod. Mengambot ko ngay mission. No kwentong i-record. Ko kita siya ngaran daw nga. Ino po'y persupuluhan siya nga ano kontok. Hiri na din no ilandat ino po'y Bandahari nga otirik. Jadi iati sebagai anggota jemaat. Iati nga harohi tanggung jawab dati. Popinsokotan pagi record dementad mission ini nga popo kita dat hari keperluan. Ako ni ko sokot tiri. Iati nga komitmen dati so kurang-kurangnya mo toko intong ko kita toko songkuro keuangan gereja tulanid di por 10 songkuro. Puji Tuhan timpud orikot
hara kagayaan ginawa dati dat lebih menyokong melalui da ginumo. Suai keri lanu na idia piro dia dat persepuluhan. Boleh jadi agak-agak nui lagi. Tokoy. Jadi saya na pod hari benda hari tiadi nga mimbulay ni ginawa dati ausung. Jadi arat tadi hat pemungaran nga ausung padai benda hari tiadi. Ausung padadi tiadi. Haramati ka piri. Sekirad haro do taubat kau nad apa adapatan. Sekira piat pira-pira na tahun na ko mangyadi ay adapatan. O kita kinarahingan. O kita kinarahingan at maniki di huruf, maniki di numbur tulisan dati sebagai benda harid ipabuyukan dati. Ay kalisok itagwangan kinarahingan. Ya, ilan nga benda harid. Isain at ako balat papaguli persepuluhan. Ay laan siyo. Apal naman ko. Agi ginaokot ba persepuluhan ay papaguli. Ay lani benda hari. Sanyum na pa yung benda hari. Ay lani siyo. Nga haro higay ipagilitan dot ay anggota gereja dot right to poko persepuluhan. Nga ina pa pamungaran daw nga akon ko daw. Ngon pangaran na di sawo, ngon pangaran na di tanak. Tay ko pangaranan dot iso na pa keluarga nga mano po dot sainti nasib dan keluarga. Haro na gitu ya di iho nga asaro po di. Mano po pangaranan kuno po di Bolio. Gutut and family ka. Nga otopot tapo ko ipintapot ko pila. Iti na po persepuluhan nga pribadi na gya. Kaman po nga dati no ngaran. Dati ndangaran ko piyo. Nga iring nga hari alasan dati mengingkurid tugas sa bandahari ka. Tu sekiran paganda taluhot sanganu timungon daw iso nga akuri iso naganda tulisan ni bandahari. Apat na pa di tulunam saray saan ngaran apat na tulisan. Mengingkuri kerja di bandahari kanda mano pun Edson and family. Nga apat masangan no. Iri kakuan dat sumon uno pa nga ay say ngaran dat megal ko ay sa ngaran ko. Tu pomungon ko di Dombolio. Nga atapot na po kapiyo nga persepuluhan pribadi. So iya no, dia no. Kago nga ino po hihirid record po na talayanan nga pira ginumut tulon da pinapaguli persepuluhan. Kamun po nga daw na po ngaranam daw na dagya. Ino panday anuan dati suway ko manguhop bandahari nga. Okay tay kinarahingan bo ka. Tapwatid kita kinarahingan. Nga persepuluhan isa kadawhot ay popakito dapaing kukuron sangkuron hot ay karohanian dit gereja dati. Milamatid popakita hiri persepuluhan. Gumu popaguli jumlah asa no nga dapain tapat nga ina pa kita ko pwede gulo nga ginumut tulon papaguli persepuluhan. Ina pag pendapatan nam ato ko oilanom pengkuro nga iginumu da tulon papaguli persepuluhan. Tok. Pengkuro madir minanudok di boyok iti ko sigo gadit iho di nga miagalit sarba sala ako di. Nga ilo nulot ilo benda ay kasala pamagi. Ilo bendahara yang tidak jujur nga pinakita hid Yesus sa pengkukurot bendahara yang tidak jujur kamana kaswaban bayno nga nembulayan to kay bendahara yang tidak jujur di zaman modern. Oke, jadi tapot mo susah mo tugas si bendahari tapot ko piyo. Impiro menulis.
Umoiso rekod gereja. Kaubasan to po nga memang ini bandahari manurat. Papasua nga gidit kiraan pertama. Tulisan ni siya kumoduo hiririsit takoro. Katakan Elizabeth Bari Sabit ka. Ihiribo ko catatan tiap sabat tulisan. Resit kecil tulisan Elizabeth. Resit besar tulisan Elizabeth. Rekod penatalayanan tulisan Elizabeth. Ingapat menulis. Menulis lagi nga ingapat. Suway po'y mangira. Suway po'y patad at may hilabeng. Hari pati lambusan hilag misyon. Irin ako mo yan kud. Ay apar lunad ilaw ni bandahari. Agumo at tagwangan. Okay. Jadi aratian ta kumati regi. Aku di kosorow. Aku na koilo aku kosorow sama adad ihati na pati nga au buli damoy pamarujuk kot datingaran kumadi bandahari. Aku kosorow ulom au buli kamu nga memang ga ina pay record ini nga adalah sulit rahasia. Nga au buli hikanto dat ay dia no ngaran no ngayon no intangay. Anuan no sleep no. Nga ako mati kasarot igi. Ilan no do kayo. Uhatan ni mo sitar pa yung kurot tiyati ka. Anuan ni sleep no. Mamarujuk ko dadi tit sleep por 10 ko dia ka. Doho no ngaran ka. Ako no kayo abuli ka amod tiyad di. Tok. Okay. Ikatilambus 559. It atapot kapiyam agumo imatitusin gerejad ako rekatila misyon. Iboras kapiyo. Okon ko ribu-ribu. 10,000 bahkan 100,000. It ako rikot. Ay kanto ko rikot to juta lah. Nga 100,000 memang haro ako rekatila misyon. Nunu di tindakan no misyon, muntakidit bendaharid it ako rikototusin. Agat no ti. Yati nga si pong ilohim nunu. Nga intangan no po dati ilokes, itinapot mulibatkan kawangan, irini ka muntakad pacaamana. Sangulo na po'y pacaamana, sapatutnya, mila takalapuran may pulis. Pacaamana. Mila dawaon. Nga itina kadang-kadang kat dipertikay ka nititindakan na misyon. Nga inapoy otopot nga iso nagida peluang pumadit terlibat dat popondar. Kay miyagal ko iho haro di 10,000 ako nakata di la misyon. Kuy kapuriman na sugaton. Miyagal na po ko iti hutang ko beng. 1 bulan no nagid bayaran paingaton ko no. 2 bulan ihumon. So kira korita torikon no. Nga ay iti pihak misyon ay lanto kayo ri di kalangan para elde di kalangan ketua bandahari. 1 bulan anu katod akay anuan da surat. Kumo 2 tulan akay anuan da surat. Bahkan mungkin 3 tulan, 4 tulan, 5 tulan akay anuan da surat. Akon ko ayelo koilo di koilo hilo nga ay mungkin dat setengah pihak menganggap irin pa nga kalamahan da misyon. Amo magusa ka. Nga bagi pihak kita terlibat irin po nga sebenarnya ipointopot iso o peluang dati det mundar. Iso o peluang dati det ay
popotanduli idit keadaan da kau sinandet seperti sedia kala miagali kasalimpunan. Jadi bagi pihak ki terlibat irin pa nga isa peluang sepatutnya. Iati no pa terlibat nga ayah apa ini mission tidak kejar kah? Nga intangan no pa datim sebenarnya isa peluang ket popondar. Miagal na kinarahingan mo. Mantad ke alay do kare kata kinarahingan ti pamagunan dokumendo. Patutnya irin ni peluang dati det popondar ko posien dati. Kada to kanu po boroset ay dirumi ket kinarahingan ka. Ino pa patut nga haro po peluang kun popondar iti apoy ngontok. Jadi itong bendahari haron na tongo 5 tulan anak atod apa nakiriman da amaran iso no peluang kumadati det ay monotosot popondar dit ay kecacatan det tugas dati dahiri. Ondas di dako sinang-sinang may panagit tutang. Iati nga kapuri mani. Saira no po dot kautang to tusin det tulunda suway. Tay ko tulunda suway mangutang ko tusin dati. Isay ati ngayaman. Inagi pinangutangan. Minangutang po bonargang kahit tusin ko. Isay ati ngayaman. Iyoho nagi ati ngayaman. Kau kita ko siya nga ati ngayaman ako nagi. Patut isiyo ati ngayaman doho. Lebih kurang iya diri bo. Nga peluang lagi dari. Sekiranya 5 na tulan no anak nakatad lapuran nakatad tusin. Kayo na nuanda amaran peluang lagi dati dat ay popotanduli update di record ki. Ay iati nga kobi to ko mission. Megal ko paca amanah geri bo. Ngon di lo lapuro polis atangkap no hiban dahari nuno katutukan. Dari segi susah no bagi. Susah no mempertimbang. Bah, iati sebagai anggota jemaat kaubasanan nuno tindakan do kayo. Pelapuran da pulis kamu. Ilo no hot ay ilo no kaubian to komisyon o topot kopyo bo. Ilo nga agat to bo. Iati nga ato koy kauyuh dat katakan bendahari gereja do kau bermasalah. Ngon do kau lapura pulis. Agat to ginawa dati gitu. Iati no poti nga pananud to ko kinarahingan. Ino po hit ibahagian pengurusan idi nga ay irinohit institusi keagamaan. Ngono pura terus murtad. Boleh jadi. Bahkan haron ay bendahari dati nang kumaratag sebab petugas bendahari. Kemudian pa itong pinay nga osonong no pada kapedim ini bendahari humundar. Sayra no pod iati amoy popondar tulun agat. Nga iati no dagya mundari dit di bogi. Jadi setakat po doon dohom ay puji Tuhan toko itu aiso pohot orang dati ni mission polopurad paca amanah sangulun bendahari. Biarpun do kari 100,000 hit ay nololob. Ay susah na ki. Susah mati. Jadi irin ako man kun kobi to kay pihak mission dat monong ko susah da halid di. Orikot nandahit kuin-kuinil persidangan. Kumbalo po mo man da piratusin da gantung. Tu sekira na po mo man mo karab di nga eldot no kuro to iati ka. Nga topo kagaton mo. Irin ni bobanan dat ay otori mo da pihak mission da pentopot kopyo igantung. Iati nga kayo kayo kumbalom kayo songkur atau kono kayo songkuro.
Nga ilo na day peluang lo bo. Tapot kopi ya. Kau basan no po nga bari amaran. Iho nga no kumbalo kuno kotori mod amaran. Nga amaran sa kadar amaran no ri. Iya ketua gereja otori mo ni surat. Iya nga anuan dot kopi. Aga taginaunod mo patahaki bendahari. Tok paing ka anu mo ti ka. Agat. Haro tu tiri ke bendahari misyon. Aku no kailom haro kaiso. Nga ino boras ko diti no insanan bendahari nga milam manirik. No boras idah di Alkitab milam manirik. Mihilo na pangay. Tidak kira dan pemagunan ko dan minamangun. Oke. Kakitanan pa di nga sebagai pihak misyon ilo na po nga berusaha nagidot mamagusa edit ay tusinda ako rikot nga kakitanan pa dati jalan buntu hika daw. It miyagali ay sa pakayaan mo. Kahagaton ni di rumikot nando kumamositar. Sunudan na ni mo si taram pa yung kamo ti anggota no ka. Bobanan na po di mo si tari di. Sera na po ngon siyo sugat to ibendahari. Ino po ibendahari di nga anggota jemaat di siyo. Pasti di ino po hubungan di lo nga ano do osonong. Ano do may sambayang ibendahari. May pasar lawat nga mo gidu. Yun diri. Kakitanan no padadi nga. Ino padadi may panagih dahiri nga. O sonong nod akon kay mo sitar lah. So kurang-kurangnya dat ino po mo sitar nga miloh dat silihon ni di bendahari isoot tempat mengadu. Tempat mengadu. Ako no kailom harot polisi da sangulo no pastor mamagusatusin dat it akatod. Ako no kailo. Ay, usaha-usaha na pod ay ikombalo pohoron. Monopot na po kapay bandahari dat ay melunas kanidit. Tutang na borite di. Itutang ko di. Monopot ka na po kapay may nalang misyon. Ako na po nakasala. Makiano ko dadi pertimbangan dat bayaran ko secara CCM. Nga akon mati ko kuri, akon ko usul, akon ko panuhuan. Nga asoso nung punod harati di ka aiso. Akon kasuhuan. Nga sa kurang-kurangnya hara usaha. Jadi sekira po di 10,000 makitulong ako punod 500 bulan lah. Sign, ketua gereja, saksi. Iri nandat bulanan no. Hari usaha dat miyagal di. Suway ka iya di, may kad sikap po asalasay. Pagadayon no di tanah no takon no misyon lah. Patahakan no misyon. So kurang-kurangnya api ako pitimbanggit igatang nga harat kakitanan dat ina po'y masaala di nga harap penyelesaian. Ada di borosan nilai tampine rupiah na. Oke, jadi tadi lo masalah ngay lo. Ina po'y penyelesaian da bos ay osanong ko pendalanan dati nga ina po'y tugas ibendahari nga update. Habis bulan, kirim duit, hantar laporan. Iri na rin, update. Update tapohi laporan nu, update ti penghantaran nutusin. Ay, lag na masalah. Puji Tuhan, tu update nga iti bendahari dati. Dot iswa nga komitmen dilo.
May to ko ano sukong ti bandahari nga dati moy dat iyalo na po nga committed dila dat iswa nga tugas daw. So kirad haro kapit atapot kapit haro ipagilitan ti bandahari no kasimpang ralan. Guli ko no. Bertobat to ko no minta na dabay no. I-record na katalib. Kinarahingan no koy lodi. Ibuyok-buyok dati. Nga tangkiadan ta kana po hilal likod kadi Rasul Paulus idigi. Bertobat tak I will go to come man to ko pendalano. Ipoin topot mimpunot timpo bay no. Haro di isang oke tokum haro na 20 tahun bandahari, haro na 30 tahun, hari 34 tahun. Mungkin isa na po alasan nga paginadaan. Tumingkod ko nga ami loh. Tumingkod ko sebagai bandahari nga iya napakasari alantik. Lumabos na naman ta DM to na insok. Hinggo na po ako na insok sa imano supaya katingkod ta ka bandahari buat hala. Ina di mo nudok kataasan ng buat hal kana po kompom katingkod nga ina po dahil record itagwangan na tulun itagwangan na minamangon ano osanong. Jadi irin ako muan ko di kanihab kasabon kanihabot itinapot ay manghigit ta tugas sa sebagai bandahari nga iyon na po mobor sa kunad inay tulun dat memang iya na hara karunia bandahari tu okon ko insana na tulun dat kanu manghigit iti tanggung jawab po agat megaliti. Iya ti piat tulun sa pitulun nga okay to takoy kapi aduyad i sisi ko si din na po ay susah kada to kon silon ti ka bandahari ka. Iminasuy ilagon to kon si susah ni sila. Elda lisaya bulisin elda nga wakon ka bandahari. Iya ti piat tulun tomod nga isuang ka panilayan nga pentalangon no dati. Iri pa ikamuyan ko itinapot bandahari nga iso iyo ko na kopyahit na kanod haro karunia ko sebagai songlun bandahari. Manuduk pamadi taarat itangarat. Manuduk ko pa yung kurat tumingkod nga kada ko no pangyadi. No di tahul-lahul mangyadi. Linaid no bandahari 30 tahun. Pamunsay ka na di record taas anong. Percuma na pa 30 tahun. Makiano to kana po kekuatan kinarahingan. Makiano dat panguhupan ko masih dat semoga ina po ito nga panitia pamilih nga kanu manganok keputusan dat isay di hot palapis isay palapis tuwin na po bandaharid 35 tahun kanu po bertugas piro no umur no kokikang warga emas sayra po di harap palapis jadi berdoa to ka montok idit pemilihan panitia na din daw montok idit ay petugas nga ipanitia pemilih tu may kapamusarawilan isay nandahot ay pelapis do kayo sebagai bandahari Patilombos. Oke, jadi agumu matila ay ngon kape imulay ay nga ay ikalansanan dat ay inapahit tirik-tirik dati kada to kono panirik. Tidak kira iya ti piad it sebagai anggota jemaat nga haray tirik tang bandahari dati nga hara tirik milon po kada to kono may pendalano ilo tirik-tirik. Tu itagwangan po kinarahingan ay sa lisok dati. Insamok kasari to ko kuma kinarahingan intong to ko kuma di siya. Moy da inapahit tindakan pendalanon paburuan dati nga kapiyon to kasari di karayan da kinarahingan.
Tang salib beras Yesus tanudaho Koposianin pamakunan amo asanang Ayan itu sin ako taman. Bintang Yesus Bintang Yesus sawangai minanela naman sana. Ano misisa to kadisong sampayang? Kinarahingan asundu isong kerjaan sorga kung si kaudok sabon ni Baino. Insan pakagud na yung pupusan dahay tit panambarasan karait dot komitmen dahay isuanggat kausinan hinggod iyahay sebagai anggota jemaat paingkan nagit bendahari gereja taiko ibendahari mission. Antakan dahiti pemagunan nga gumu na pohot ralan dit milod menompon di kaboboyohon dahil ay mamagunah di tusin-tusin da gereja. Nga sakiroh dat hari ipagilitan da banda hari papendalan megalid di. Nga haraday ginaw di lo do kapuriman tarimo na ilod isuang dat sumimban isuang portobatan di lo. Ayahay na kayo lang paingkukurohot kawayan di lo nga atumbayan na had aiso na kalisok ko itaguangan mo. Tuhan agumukalamukan dahay right na kausinan nga kung sikaw tu amo ko na po ating kadat papatumboyo papapurimon dahay di berkat-berkat patakan mo kasari at kumadahay naman kita daw. Mumbali hay mundar santab dit arikot dahay may hay uhupay. May dat pentapot dat inapahit kasampurnaan dahiring haraw. Tinasambayang dahay, isuangaran Tuhan Yesus. Amen. Kay kung sikaw dat tinapagyampayan dati kaswabo na bay no? Puji Tuhan tu gumuon na yung bulayan dati. Mungkin na haraw hiit nakumbalot mongilo tay ka it na tumumod mongilo nga ilo na ngay kagatan do isuanggot pagindalanon do institusi kaagamaan karohanian malibatkan nagitit iman pananudan dati kumakinarahingan. Hinako po kapag yampay ta kagudat kaswabon na suwab. Salamat bercuti.